Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location in our Abeka Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di abusia for me ma obi bia akwaba ede about too much chin so na mo nim say the idiot tentwe ewo meye emu ene yede ebebe som ne ebebe piemo ewo di model hanumu esei na chese hu bi ya say de ekoso ni nyina ne yede eho ensem ebebe abeto eye apno eso abusiafo ya na watchi mienu ekire yi ede chese eye abisim issues na na ekoso idiot tentwe ewo meye emu chese dodo na ekasa edefa abrantia apia kubi na wodi no ewo eye abisim Alaska eho no ma chese ama eho aye huhu ama nyoma chese aye gwenya esuro ababeto eye enkofo ewo ho no esom na ebusuafo eno ada ye juada chese ye na 2TV the C show Justice Kwaku anan host no wode ne nsem etudwa no wochire mu ese Abrante Richard apia kubi no ne maame krampo ni yanchi no emfa enka ho esansem maame no efoa eye de ne ba no eye no so anase maame ne ka ho bi na ama Abrante no edu sampempe so anase wo dance anye no ene nyoma no ebi edina ebusuafo enye nua bema bi ewa ha ye ne no ebora ensenum ntika me ho na ye ne no entwetwe nkomo eja mo akwaba menjozo mnia bibi aboko yo eye Abrante Richard apia kubi na wudi awadi ewo eye abisim dodo na susu se ne maame no yenche no enka wo no wo mo ya adwen ana bajo me no mo ya adwen de nti na ma no wo mo ya adwen se maame no wo no wa wo ba na so o man ntete ye pa tana be okwa bonten a ontimi enya den enya bibi ni aso de nyamsuro bible sem nyamsuro ewura abofra no tana abofra no bible so cha abofra no kwan pa so onyi a wan free me so utete o ban tana onyi a ontimi nya den enya so de nya kwara bonesem nti no na ma hu ne se maame no wantete ne bani ye wo sa kwan no so bajo ne hu sa se maame no wantwe ne bani ye na ye maame entity ye ben se wo kire nipa no se okay bible si say menye se mendie wu menye se se maame enya de se bia ne ba na ekoba bia obetimi adi na chie wuti wonu mu se wo maame enya se wo twike da bia wodi wachi nti be de ma wo maame ehunu se ade boni bi se na wo ya na se bibi boni bi se e wo ti ma opese wunya wo be yo nde wo maame no so de se bia wutimi eben oba no bo won to ba no kan kran bo wutimi eden fofo no friend o Abrante me ba se ni se de na ekoso ndi bi na ekwa so ye den utim me oba no mi se bia na nkran je tem bia no ka che oba no o bo bia ska bia bia o hia bia kwa no de no de ma ne o makwa nkran bo ye den ehu se o ma me na wo no ba bia se ye den o do no so ma hu o makwa no hu afiri bibi e wo ma me na o de na ba sa se mu kra se o do no okay ti binya so nya oba no abotre no kasa che no wona kasa abribia so utimi twumbe oba no na se maame yi mu enye ono na adi ewu enti ade nti na yenche wo no anase yemfa no ono so enko eya police for akache enti maame no ono wa do baba wi ati bi ni ase oba ko ebibe ko ase bi hwemu ni ye hu so maame ne de bia want timi entity na say entity de wontimi enforce entity say because of say one entity ne ba no eye ye wo mo a wo mo ya asofo emma enso so mu di bone o mo bokro no enti enu ntini because of say ya wo ya asofo ba ne ntini ne che say enu ntini obetimi anam kwantene ne so ana ene o mo sa mo ba me problem nya de efiri o ya akola no abofra nzo ye na ya akola bone pa jwen woni di makotin pa bone na subo nya van de firi no mum abe man aso den bia no ma mtu ne fo e wo kwa bi so na de ade bo no ne wa anya den wa mfa nti na ma na ya da abata enti se de na ususu se eya Abrante ne fa ye bi no hu ne se se ye nya no san se ye si na adwemu e ka no nti ma ye mfi no ebi no susu ne da bi we pa de ye nku ne bi bajo bibi ha nko ate ko hwe na adwemu first e hu ti bibi ha na bibi e ko so na adwemu ansa ne be take action bi on ho kra ye de take action bi on
na aha yen abrantie no wa edi nsem bi bebetu edwa na kyese okyemu se wone ne ba abrantie wo rechidi a wadi awi wone ne ko afom bi ma kyese abrantie no esoma ne se won konkwaji aduane emfiri ne maame ho emfa embra ema abra wo konkwaji aduane na wode ekoye maame ne ka kye ne se owi a wone no den ewo enkomo does it mean se na maame no pese won ka bibi emfa enche no mfa ne ba ne ho ana se den wu ne se na maame no osusu se bia ne ba no wodi ewu ne nneoma bi se yenu ti no prevent sa ba brante ne de free ne ho ana ajon de bit ma bi samu ma nipa de uni nipa etimasem ti be banze uni nipa etimasem ti bi amba ma me no to bit ma na ehunu bi sa afa ho maami a wonim se bia wo ba ade bi sei because den a wo ba discover brew wo ba be show wo ba be ye nneoma bi ama na se wo ba de wonim se bia wo ba ye nneoma bi a ense emfata adenti na won konko ba post for amane na wo de ehye wo ho denti na wo be ma maami edan sa suban ne bi an maami bi an be man ebleniska wo bo ska bi o de man bi a enema bi ko so sa no so bisa nema nkwachi ne onde bia ne ska na na ede ehia no ndine bia ma na yesa na chese ye sikanti no se oba de sika ba eni kwan se wo ya wofo wo busa emu ana wajonde etu bisa mom okay etu bisa so bo abata mi so abacha bone bo sibe ma ne banya ska wo hin so nya firi hin so ko wi o ko bo kro nyu so ko di ewu onfa wo nim bebisa di mami bo so ya ba cha boni o misa ne ba ne ko deep sa ne de odi beba bia na waja cha no de odi beba bia na waja cha no say yes kan kwa de ne wompo de patro de wompo obaja cha no na abusia an say de ye nua be man de ne nsam no tudwa no hu ne say maame no nso no yanchi no ebi emfa enka ho bisan say wono na tete akwada den a na de oya ye mata eben ye nti say wo ba etimi akwakodi bonifusam eseyi pa de na je say obetimi anim emu ebi na yedi esie yedi enkomodidie no eba na wie ye no kra no futu ben na wodi betu edwade ama ahwefo wo mu eti wo final words nsem a wo pese wonka emfa entwa etu ojo azi obi atwe no so ye because say oman mu ehun amanwu bi na ofo nzo wo baba wi asa so o hwe no bikura uni bikura ni kra so ye den nkranche nsem bi no de tete oba no so onya na kasa kira bibia o man twe no so ye tana ongongo di na mfo sema chi nkoye ne maboni bia ko ne mabasa bia nda so bia hwe no so yo na ebusia said ye nua be man de nsem no tudwa no hu nsem ame anasa wo ya wo fon kwade a wo ba de e wo se won hwe no hu su eye emfa ema no nyoma bi a che se emma wo ba ne pressure e na ya hu se kwabena nya ska sei enti ene wo su nya bi na kwabena akura wo ni si so na nsen ya watoka e na ade che se de bia sei ya de bi sa pressure no eno ene ma ye ma no e de wo mo ho ekokɔhye eye enyoma ense emfata emu won so adwenche efa ho ene se wo su se ma me no ono so ye nchi ni bi ana ebusia for wadwenche no ebra ebebetu edwa ewo Too Much GH comment section like a videos na share on other social media platform media ene ekia sikapada sene yebesan edi ehia ebima